ngarang United Kuki National Army na Kuki mari ambush tawtuna hatkhraba matong mioi mari aduna tolokpa gari du Ccpur Police Station da thawjinbagi mahutta ahanba oina car wash ta gari samthokpagi video viral oirakhre matong tarakpada Ccpur Police Station manung da khamba du tamnarakhre hari tamnarakhiba thawng adude horn mathanda pakong na khongba amadi side light sing mathanda panganda nganbagi thawng sing utpa video social media da circulate tawnarakre Nongmei kapthorakhre palel gi miyam mi pai narure kaidongai chingkhung singya da puning wakhal leitana laurang suba ngamlakani haina hangnarakle Kaksin District ki Palel Police Station ki manung chana leiriba Palel Lauren haina khangnaba mafam masida lomi singna laurang suringai kuki forum na khundariba ais wajang khullomdagi khanghaudana Nongmei round ama kapthorakpadagi laurang suramba miyam mi painarure thaudok thokphamdagi phangba paw ki matung ina ngara ayuk pung 13 makhairom tarakpada Palel Lauren hariba mafam masida lomi singna tractor sizinaduna law khoiba amadi laurang sukhi tanja adu da lawpham aduga hek thangnana leiriba Ais wajang haina khangnariba khullomdagi Nongmei kapthorakhibani hairi Nongmei makhol hek tabaga mafam aduda law suramba lomi sing sen khannarakhe Nongmei makhol adu tabada Palel gi miyam sumi painake Nongmei kapagi paw hek tabaga Kaksin District Police amadi kunga mathoi suba Assam Rifles ki kangbu singna mafam aduda laktuna yengsinki khanghaudana kapthorakhiba Nongmei adu matau karamna kapthorakhibano haiba chapchana khangba ngamdrabasu ais wajang khulda nauna deploy tawkhiba Sikh regiment ki person amana Nongmei sengbada soibdagi kapthorakhiba oibe yai haina panare amaromda garangi thaudo adu thokhraba matungda Palel gi lokpham singda ahenba security person sing thamduna makha tana laurang suan ki hairi Longjam Khaba Jail Ywkhre hairi Pawiteng Mayai Kaidagi Sesam Abdul Qadir Mihat ki mapung oba accused ni haina mara seriba yumnam huidrom thiam leisang khongdagi Longjam Khaba Alliance Boy sahi kunthragamanga apokpa Ibohol Judicial Magistrate First Class Imphal West 1 gi court puthoklaba matungda judicial custody remand pikre hairi Longjam Khaba Wangoi Police ki timna mahaki police custody dagi matam loiraduna judicial custody pibina ba haijaruduna court puthorakhibani court aduda state ki APP na thamkhiba wafamda accusation se charliba jun tha asigi kongani thoida case asiga mari lena phagatkibani amasung wahong pahong sathabada mahak masamak arambai tengo unit 27 QRT gi commander ni hain haijakhi thogdok thokpa numit aduda yumnam huidrom makha lekai community hall da mahak masamak satki sapam dayani na makhoi gi members sing da paw pirakhibani haike mahang na community hall du europe da mafam aduda miyam pullaga leramba thengna kiloina lekai adugi naha singna miyo ema phuraga leramba thengna ke madugi tungda mahak amasung mahaki miyo singna victim adu makhoi gi camp da puraga lakhe mahang na wa hangbada ningthina khumde haiduna victim adubu mahang na saina phuki amasung kem mamang da thamlamlaga tumba changkhe makhoi na hogalakpada miyo adu siraga leramkhi makha tana thijinbada main accusation na yopa ani amasung berchan ama pothoklaga makhoi gi member kharaga loinana asiba haksang adu phabda yawriba fortuner car adu da puraga satki loinana samuro makha lekai maningi nambul turel gi mapanda phumlam laba matungda kemta amu AAP na makha tana hai main accused amasung atai loina riba ko accused singna khudam changdam puna manghanbaga loinana emong manunggi miyo sing amasung police department da lana pawpi ki case asida senaba miyo kharadi hojiksu police na phadri loinana thi humbagi thabak chathari maramasina main accused ni hariba miyo asibu judicial custody remand pibiyo haike APP ki wafam tarba matungda amasung case asigi record sing yenglaga Longjam Khaba bu July 13 phawba judicial custody remand pi khiaide wakhal taraktunu sanglapasing taramna okli haina ZUF na phongdorakhre lana lamjingduna aranba lambida chalurba isel nausingna wakhal taraktuna jailarung political movement da thajaba thamduna sanglapasing ZUF na taramna okli haina lalalok asigi serolamna hairi ZUF ki secretary information and publicity thadropa serolsina hai NSNU ki advisory member oiramba azua pame apokpa laikhidraba laituingna wakhal taraktuna franasida changlakpada taramna okli mahak s kamsona lusingduna ZUF tagi faction takhiba kangbu da sangduna NSNU da yaukibane NSNR da second lieutenant oiba sajialung kangmai apokpa Matthew Khinna franasida changlakpada sutaramna okpe makoina franasida changlakpa sina jelarung phuruki political rights amasung apunbagi wakhalon da thajarapadagi ni haibagi khudamni makoini na wakhal taraktuna jelarung singi apunba khongjang asida yauroknabagi philep lorokkiba dubu ZUM na thagali makoina franasida changlakpa sina sangsiliba khongjang ase hena mapangal kankhathalagane franasida changlaba singbu angamba mateng pangani hairi
ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯀꯧꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯑꯥꯎꯠꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯁ ꯆꯥꯝꯃꯒ 34 ꯂꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯤꯝꯁꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯝꯁꯀ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕꯤꯒꯅꯨ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯑꯥꯎꯠꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯅꯔꯁ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ 64 ꯑꯃꯗꯤ MTS ꯄꯣꯁ 150 ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯣꯁ 134 ꯂꯧꯅꯕ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯂꯗꯨꯅ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ GEMꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯔꯤꯝꯁꯀ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯆꯨꯝꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯁꯤꯟꯅꯕ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯖꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯔꯤꯝꯁꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯨꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯨꯕ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯥꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯜꯂꯨꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯒꯦꯝꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯨꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯁꯤꯟꯕꯗ ꯊꯤꯟꯊꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯗꯣꯟ ꯇꯣꯏꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯄꯨꯗꯣꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯑꯃ ꯔꯤꯝꯁ ꯔꯣꯗꯀꯤ ꯂꯂꯥꯝꯕꯨꯡ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯌꯦꯡꯈꯣꯝꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯃꯥꯂꯣꯜꯗ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯅ ꯏꯕ ꯁꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯃꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯀꯣꯃꯤꯛ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯗꯣꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯌꯦꯡꯈꯣꯝ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯐꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯄꯨꯗꯣꯟꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯒꯦꯝꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯨꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯁꯤꯟꯕꯗ ꯊꯤꯟꯊꯍꯜꯂꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯏꯆꯥꯗ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯍꯟꯗꯨꯅ ꯒꯦꯝꯗ ꯂꯥꯏꯆꯨꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯣꯛꯂꯁꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯗꯣꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯗ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯜꯗ ꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯃꯤꯛ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯆꯪꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯨꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯅꯤ ꯄꯨꯗꯣꯟ ꯇꯣꯏꯁꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯁꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯃꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯨꯟꯗꯥꯍꯟꯗꯅꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯇ ꯀꯣꯍꯨꯔꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯌꯥꯍꯟꯗꯅꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯇ꯭ꯔꯁꯠ ꯀꯣꯍꯨꯔꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ NCSTꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯗ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯣꯍꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯕꯦꯟꯖꯥꯃꯤꯟ ꯃꯥꯇꯦꯅ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯕꯦꯟꯖꯥꯃꯤꯟ ꯃꯥꯇꯦ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2019ꯒꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯗ BJPꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯈꯜ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯕꯦꯟꯖꯥꯃꯤꯟ ꯃꯥꯇꯦꯅ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯗ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯔꯦ ꯑꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯌꯥꯍꯟꯕꯤꯗꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡ ꯆꯪꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝ ꯈꯣꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯣ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯥꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ 5ꯁꯨꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣ ꯂꯩꯖꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯟ ꯔꯤꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯂꯦꯟ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝ ꯑꯦꯛ 1960ꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 158ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯅꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯗꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯁꯣꯛꯀꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯅ ꯄꯥꯔꯃꯤꯁꯟ ꯄꯤꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯄꯥꯔꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯂꯩꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ 1972ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯂꯤꯡꯗꯨꯅ
ट्राइबल सिंगी ओइबा तोखाइबा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर अमा लेजरिबने मणिपुर असि मंगा सुबा शेड्यूल चंद्रबसु कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 46 दा शेड्यूल ट्राइब के अखनबा प्रोटेक्शन पीनबा वाफम पल्ले सेरोल्स न मखा तारदुना सुरसानपुर अमसुंग मसिगे ओइबा मफम सिंगदा meitei singna arana mo ong kaya da khunda silakle makoina masagi ming nataba atopa ming sijinaduna lamsing encroach tawsilakle amaronda kangpokpi district ki oina so non tribal miyoi sing namduna khunda silakle more da su meitei amsung non tribal immigrants sing khunda silaktuna tribal sing demography da sauna akaiba pirakle haina so serol da palle mathaki wafam sing asibulum na lobiraga commission ki maikai de constitution ke article 338 a gi makha da scheduled tribe sing buning tinanga pi senbina ba thabak lokhat pagalona na tribal land non tribal oiba meitei khundarak leba sikhudak ta thingbina ba thabak lokhat biu haina so national commission for scheduled tribe ki chairman gi puning sing sille CSO singi maikai digi mamang ki mifam da thamkiba demand sing thabak oina pangthoknaba MSA da ultimatum pi khre haide amuko ko me amasung fox ki mei tara mapan da saba mihut kangbu amana ministry of home affairs ki officer singa ahomlak suba round gi mifam ngarang new delhi gi subranium mark da leiba ministry asika office da pangthokre ko me amuko amasung fox na pun thadrop serol mada meitei CSO singi mihut singa ngarang MSA gi officer singa ahomlak suba oiba pangthokiba mifam ado mai pa Moike, mi Pamadu Sessan and Nikai Doctor Ayoki Puntrama Toy Makaidagi Hauraga, Nuntil Pungani Pauba, Aduga, Nuntil Pung Aniga, Minajankai Magadagi Hauraga, Nuntil Pung Ahunga Minute Guma Power Pangtoke. Ngarangi ahan ba session da point ahong gi matang da khanake aduga ani suba session da point ani da kupna khanake ba wafam singa du mamang gi mi from da CSO sing asigi makai de demand tawduna lakhi ba wafam sing ne CSO sing gi makai de Manipur gi lojing loya da leib khul sing gi khunja sing na thenglai ba kudong za da ba sing national highway sahi ani hen thengki bana tampa ki miyo sing maroi na meitei community gi miyo sing na mapalam da sat pa da tangai fadra flight da sat ba ya da bana sentum gi chaung na mayok na riba kudong za da ba sing lo sing gi matam da lomi sing na low kumduna thabak subada nomai kapsilaktuna apan ayet piba ki han khangan magi thabak sing sa tharak liba loilana IDP sing na mayok na riba kudong sa da kaya marik sumba wafam sing puthok na home minister gi official sing da khangan ke bihut kangbu aduna handak ukhul de state ki thakta pangthok ke ba ceremony festival coverage sawa sat pa pawmi kangbu da tongba state ki bus da Manipur thaba wahi muthat na ba khangan lakhiba wafam amadi ikui kuidringai da Bishnupur district ki phubala da low suba ahalama kuki khulai paiba sing na nomai kapsilakpadagi aso apan nangkiba tawdok sing su khangan ke hanadagi hauna demand tawduna lakhiba wafam sing national highway athubada hangdo o lojing loya da laidiba khunja sing ning thilangak senbagi thabak lokhalu aki akhang laitana lomi sing na low suba yahangada bane IDP sing masak mayomda hanjinba yana ba thabak lokhatgada bane Manipur gi territorial integrity kai bi yaroi haba wafam sing ase thabak to ontongna ba center government na thabak lokhatgada bane haba wafam sing home minister gi official sing da thamke masida natana Sursanpur amasung kangpopi phauna naba semleba kilometer sahunga nipum to sangba illegal road asigi detailed report pb naba su taksin ke loinana athubada NRC sana hanba wafam thamke home minister gi maikai de gi positive oiba response pirakhi hairi Telangana ke chemical factory pokhai bada yamdrabada nipan sikre prime minister na rupa lakh ani ex gracia ywkhre Telangana ki Sangareddy district ta ngarang chemical factory ma pokhai rapada yamdrabada mioi nipan sikre amasung atopa kunkataru amara asopan nangkhre thodok aduga mari lena na prime minister Modi na laikidraba singadu da awaga phongdok pakaloina na khwaidagi nangna ba imung manugi mioi da lupa lakh ani gi ex gracia ywkhre loina na soglaba singadu gi oina lupa lising yangkhai pigadori prime minister gi office gi social media post phongdorpa warol gi matungina hairi ba sanpham sing adu prime minister national relief fund gi pigadabani hairi thodok adu gi matang da multi zone 2 gi inspector general of police B Saitanarayana phongdorpa da Sangareddy district gi manung channa Pasamai larang gi Sigasi farm haina mingthon ba chemical puthokpa factory ama ngara ayopung 9:35 dagi 8:39 longgi manung da pokhai ki bani hairi punna mafam adu da mioi chama ga yankhai rom sip khaidok la thabak tawri bani hairi Mathangda arambai tengko gi lusung purel korongan ba khumana wapam khara phongdorakhre medude korongan ba su nongmadi fakini khulai lak e security da aju tawi kaina maral mayam pisalakane aikhoi kem khande leiba kine na thoglorabani na thengna ba tabani haina korona phongdorakle